what's trending today. Aye nana Agradaa de osisi ano. Your friend nana Agradaa biem wasisa. Yes, or say nyankopon edinensa akano. Ono no si o, ono no si say nyame edinensa akana enkofo nso eka say o umale utwantro nkofo so utwantro ya zan bi na opese oye na chese eye aban ejai no mane koye ni nsembone nti we na eye muhina munim se gana ha de o ka asem na wanka ne ya ma me bi de ono ye friend anu wole ono de odwema because emra eye akampolo wasem bai no eye Afia Schwar o ye ni sa na we na Agradaa de nso aba Agradaa se ono de yakopon de nsa aka no onye abonsam biem na mum sisi ano from now onwards obeye nyame ejuma obeye nyankopon ejuma hu obeye nyame ejuma say anso honuma Afia Schwar nigga wastresa na Agradaa ona wase de no wase say odni aye de dabida koso ye unjuma koso enjuma na mse the way Afia Schwar nigga wa moki na Agradaa ne wa moki ne chese wadi nanima yo for chese wastre na ma chese busafo this one kasa utie because unim the way Afia Schwar aya otie aye dey say ono udi agro na osrew atwetwe nko a ntia busafo without wasting much of time no. Yes, just watch this video emra sister Afia Schwar nigga omoki nana Agradaa osisi ano mon friend evangelist no abuzanfo yenti yebesa aba fo akachire me so nyame awofra wo no wo se dia ya fama wo evangelist Patricia Odro Cranton enesa mete ha Yesu agime na wasesa me din ayefra me nana Agradaa na wa mami din fufuro bia ayefra me evangelist Patricia Odro Cranton. Yo, other four ewo Yesu enchakese and me dey feel also so in Nyankopon chain me dey bro enkwaje Nyankopon waya resa na owo enkwaje na nimu na ete ene me Afia Schwar nigga this is something no prophetess Afia Schwar nigga me dey me hon amenyame ami be nyame edumu mu dendende me kwase me we Bible school 11 years ni 10 to 11 years nti me be renya me eduma ni mo den ade bia ama me me nua panini na Agradaa ene wo ye evangelist Patricia Odro na sika gare udi ade ade bia ma Agradaa ejai sika gare die na wo bu aso de no mi gbawura ho mi di me nua Agradaa chi bia ye nyame eduma me so ye bra be kan ye ho Abozige Ministries International.